زانکویا دوهوک ایکم کنفرانسی خول دور آفرت و زاروکبون لجیر دریشمی پیک و کار بکن جبو باشکرنا ساخلمی آفرت به بجداریا 48 و کولری نافخوی و بیانی انجام دا. زیده یا رجاج دایکبون زاروی انجیل سنور پارزگه ها دوهوکی جبابتن گرمین وی کنفرانسی بون. نه في صالة بتنية يعني آرشة ما صالة بري هنجي كابون وطيبتي بشتي بوما أو ورجي كاتين زيادة كرن رجامة أو بشتي أحداث داعش تشيبون وما كماسية كهاي البارز قاعد كيب جمارة دكتورة يعني نجدارت يعني طيبت بجنا وجمارة نجدارت وكيد يجي ما وكي زاني كل باجرة دهوكي آفرت براستي زد يعني رجاء من دالبون نكوي زورة فأبيك شوان كشاية أول باجرة دهوكي دا أم تبينين وأم تبيني الليرة وكت بيجن اتنافون تويجنا أو أفريقيا هاتنا قوتن وإدهينا قوتن اندامکی لجنه ساخلمی پارلمان کردستان داجی دبیجه ریجا زیدبون زارویان دیگل دابین کرنا خدمت گزاریان و ویروشه ناگونجیتو به کارتی کرن نگاتیو دداهاتی دا خویا دکه. اگه تو حساب که هر 500 زاروکا شو محتاج مدرسه کنه قطبخانه که بین آوا کرن تو 73000 تقسيم تو 73000 من وتقسيم 500 ك يعني شنو بتو محتاج 200 مدرسه هي صنعت اوفاكي از متاكد ان قبل ده مدرسه جي بس مدرسه جيل دوكن انا اوفاكن صلانه دچليتن شنو سي دوامي دبت حف دوامي لسنور پارزگه ها دوهوکی ریجا جدایکبون زارویان 4.7 جه صده با آوائه که کل سال 2015 73,000 زارو جدایکبون جوانا 5,000 آوارنه بجی آواز دگل پارزگین دین هریما کردستان و عراقی کو بلندترین ریجا جدایکبون 3.1 جه صده به وی چندی جی دوهوک بریزا ایکی دهید جبو جدایکبون زارویان دلشاد هیمو NRT دوهوک